Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gumatangak man iti may sa dosena nga itlog na naansing. Ay gapay, day talaang nana. Mala, mabait lang tayo supot ko tigat-gatangam adilain. Ayawan gayam, ang mga noadam amuyo ang mabalin ang matangdanan, nana. Matangdanan? Malpas nga minan tilif ko. Iso akasapulan mi tiyaya para iti anak ko. Agtrabaho akman nga minan, nana. Kasta ka day. Nalakalaang mutkit di ati maaramid. Tilaang mut anak ko ti asikaswan na. Numay papan iti luto kan panaglaba kat siya kun ti makaam mo. Manungay ti swil daw. Pagsaritaan minto anana. Kas na ko nakitayan, saan mutkit di anarigat ti ipaaramid ko kan kuana. O sige, kasaritak ni Sheena no kayat na. Numayat, ibagam amapanlatan ijay banay, tapno makapagsarita kami, nana. Awan pa'y samot pagtrabahuam Sheena nakaw. Awan pa'y nanaanseng, apay kaday. Agsapsapol ngamin ni Adeline iti mga awer iti anak na. Kanaw? Wan, no kayat mo di agaplay ka. Mapan ka ijay balay datap no makapagsarita kayaw. Manungay ti binulan, nana. Dayta ti di na imbaga. Sinaludsod ko, ngumti ko na nakit pagsaritaan yun to ka no. Ang mayat nga ta, ti agtrabaho ijay, nana. Ang mga nababati itid da aswil daw. Pagsaritaan yun to ka no. Awan ti ammo, ta italaang mat amangala da iti yaya. Mapanak to nga ron ijay, tapno makapagsarita kami, nana. Wan, mapankalat ta isupay. As-asidag ijay apagtrabahwam. Anyat ko na mitayain, anak kao. Agtrabaho akong tatang. Agaplaya, kasiyaya ti anak da Adeline akalugaran tayaw. Sigurado ka kaday, akayat mo ti kasta at trabaho, anak kao. Kabaalam kaday? Ano sak Tapno makatulong akmala kada kayaw. Ay nawaw, saan analaka ti kasta at trabaho, anak kao? Ipadas ko latta, tatang. Imbag kumamot mayat ti pasweldo da. Bagaan kay to no kasanaw, tatang. Magsagana kang arudan no dalakad mau. Inton malamto, tatang. May mayat latta masapa ka amapan. Tapno di ka marabyan. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, tatang? Siya ka unti makaamo dita. Siya ka unti makaamo nga agdalaos. Simple lang ang mutkit di ti aramidam. Bantayam lang ti anak mi. Itimplaam iti gatas kan paturugam. Day talaang, madam. Wan, day talaang. No may papan iti luto kan panaglaba, siya kun ti makaamo ang mga ramid. Manungay ti binulan, madam. 5,000 per month. Maminsan iti makalawas ti day off mo. Ay, kasta ka day. Ay nawaw, apay akas tamot ti reaksyon mo. Di mo kaya ti 5,000? Wano, pakurangam. Kasla kurang ti 5,000, madam. Ay nawaw, kasano ko maakurang kat saan mat nga all around ti trabahom ditoy? Day talaang mat mga sikaso iti ubing ti aramidam. Sige, ipadas ko ti makabulan laang, madam. Mangrugi ka nga rodan inton bigat, tapno maisurok dagiti rumbang nga aramidam. Nalakalaang mat ti trabahom ditoy ka. Namigat ka din, Sheena? Saan pa'y, sir? Ay nawaw, apay ngay. Mangan kamot na. Urayak amalpas kayo, sir. Numabisin ka, mangan kalatan. Uray di na kamin urayan kan bagat ko. Nakababain mo ngamin, sir. Awan rumba nga pagbainam.
Mangan kalat na mabisin ka, tapno da pamigsam. Tapno napigsa ka, mga sikaso iti ubing. Ay agyaman asar. Adda tinapay ti lamisaan. Agmerienda kalatan no kayat mo. Di ka agbabain, tan narigat ti mabisinan. Sapay adda ubing nga asikaswag. Naimbag abigatyo, madam. Jak kayat ti kastangar aramidem ha? Ha? Siyak pailaang mati pinaglutom. Madam, Nasapa ka kumamot ang nagriing ata si ka tinagluto. Alas 4 iti agsapa kat nakariing ka kuman tapno makaluto ka. Amumat nga da trabaho. ay, pasensya kayon madam. Nabambanugak ngamin idi kalman kan alas 9 iti rabii naturog tayo. Ay nawaw, agrik-reklamo ka kade ah. Saan mo kiti, madam? Ibagbagak laeng mo't. Numaturog jay ubing, aglabakan to ah. Uwan, madam. Ilabam dagiti pigadan kan kurtina. Agdalos ka mo lang, tapno na dalos ti balay amadanuna. Nawatang. Uwan, madam. Kumusta mo ti trabahom ijay ayanda adilay nakaw? Marigata na ngarod na. Ay nawaw, ti kuna nalakalaang kanumot ti trabahom ijay. Marigata na ata kanayon amapuyatak. Intun kwan, siyak ti masapa amarieng tagluto akpay. Ang mayat mat siguro ti sweldo ijay. 5,000 laang ti makabulan, nana. Ti kunana kat 5,000 laang tanalaka kanu ti trabaho. Ngam kasla all around dak mo't, nana. Anya, 5,000 lang. Wo, nana. Ay nawaw, kurang ata 5,000 nool around gayam ti trabaho. At dapay ubing nga awiram. Day tangarod, nana. Alas 9 iti rabii maturog kami. Nudad duma, alas 10 pay ki di Inton mariingak iti alas 4 iti agsapa. Diritson ti trabaho, nana. Ay una yan. Mano nga oras magayam ti panagtrabaho. Naimbag kumama numayat ti sweldo. Wan nga rod, nana. Alanganan ang makaurnungak no kastoy laang. Iso nga ipalpas ko laang ti makabulan. Kalpasan ti may sa abulan. Agsapula kon iti sabali a pagtrabahwa. Kaano man ang ti day of motion Ndiyak amo, tatang. Dipinde no anya nga aldaw ti day off ni Madam Adeline. Apay ka day. Wala, tanong kastamot lang ti sweldom iti pagtrap-trabahwam. Mabalin siguro nga ag-apply ka iti sa balay. Ipalpas ko laang ti makabulan, tatang. Iso na laang atawang mo amok a pag-aplayak. No kaya't mau, sumurot ka kani kasinsin mo mabet. Ijay mo't, tatang. Ag-apply kayaw para abroad. Ay nawaw. Kayat ko day tatang. Adaan mo na nga agency. Kung takam ata na kayon tagsarita, jak mo't amaw no niya ti sungbat ko kin ka anak kaw. Anya ti kunam, Sheena? Saan kan ngagtrabaho? Wan, madam. Palpasak laang ti makabulan. Ay nawaw, iti anya aga po? Agabrod kami iti kasinsin ko, madam. Naa, apay nga agabrod ka pailaang ngamin. At damot tin trabaho dito eh. Dakdakkel nga minti sweldo ijay abroad, madam. Ay nawaw, kaslad da kayat mo asawa na. Awan mo kidi, madam. Kayat ko laang mati makaurnong para iti bagay kan ti pamilya. May mayatlat na ano dito'y pinas ti pagtrabahoam. At least, amom ti among mo. Awan pagdanagam. Wan ang manula ang mati sweldo. Kaanon tungay ang makaurnungak, madam. Awan nagdumaan ti trabahoan niya. Noan niya ter aramidam dito'y pinas. Isumulaang ijay abroad. Narigrigat pa'y kit di ijay ang. Okay laang, madam. Tapno mapadasak mamit. Sayang mo nga minti oportunidad, madam. Anya dyan nadamag ko, Adeline? Pumanaw ka no ba't ni Sheena? Wen, agabroad ka no. Apay nga min a 5,000 per month lang ti sweldo na. Ah? Ay, kwala kay. 10,000 tinagsaritaan ta. Saan ka di? Tapno makatipid ta kumalakay. Iso pinili na ti agabrod ata kasta kagayam. Ay nawaw, di nalaang ngamin ammo ti makontento. Nagbalin lang a practical gi tao. Saan nga umdas ti 5,000 iti binulan? Bakit? Ang mga no pangabastuda lang dayta. Kasanumot nga iti arapaap na ang makaurnong.
Kumusta kayo, Nananseng? Nasaya at latamot. Si Kangay. Okay laang, Nana. Kumusta ti panagabrodyo iti kasinsin mo? Un prasis dagiti kasapulan mi, Nana. Ay, nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kamutan. Wen, Nana. Ang mga nuday tuyan ti solusyon iti parikot mi iti kwarta. Wana, iso adi mo sayangan ti oportunidad na kaum. Wen, Nana. Ay, wan gayam. Saan ka di anagungat ti bus mo, idi pimanaw ka? Sa bali nga ro ti panakisarita na kanyak. Madlaw adi na kayat nga agabrudak. Ngam awam mutan na aramidan na Mananggon daw ay tumangamain. Kuripot launay kat nagrigat magayam ti trabaho mi jay balayda. No agsasaw niya dilain kat kasla nalaka ti trabaho mi jay. Jak maguston tikas diya nga ipupos mo, Adeline. Ay nawaw, anya man ti parikot mo si Kafredo. No agbirok kay tiyaya ti anak ta, agbirok kalaang. Sana masapol nga ibabain mo ni Sheena. Awan magdakas nga imbagak lakay. Rupat kwarta ngam di namot amuter aramiden na, kun kunamot itipos mo. Pudno mat arupat kwarta day di asina. Amok na sakit tinakam mo. Hanggang maawatam kumamot di tao. Siyempre, adamat arapaapda. Addan to aldaw dagiti tattao adidaan mo ti makontento. Unay ka na ya. Sarde nga mo, timang padpadakas iji tao. Di ka mamutang, naidarom na ka. Jak kayat jay in-refer yu kanyak na nansing. Ha, day jay asina, sadot magayam. Ay nawaw, kunak man nunalpasan day tanga isyo. Apaya padaksam pay laang jay tao. Pudno tis istoryaak nana. Ay nawaw, apaya kasta ka. Saan mo't siguro adakas no agbirok ni Sheena iti among amayat ti pasweldo na. Addan to aldaw day ya asina. Oray puputan na. Anya ti lablaban mo aya. Siyempre, ibirok na mo't atap no makaurnong. Makarman to day jay kunak tumat. Ay nawaw, di kagsawa kasta. Ay nga launay ay ati lablaban mo. Kat 5,000 per month mo nga maintited mo asweldo na. Adayo adakdakil ti sweldo na ijay abroad. Makarmaka kuma. Sapay la kumatanaranggas ti boss amatambaam. Sumanao ka manan dita. Para makita no anya ti pagbanagan ti biyak daya at tao. Ay nawaw, ni Sheena manan. Wan, addan to aldaw na dayjay. Agmamalas to kunak tumay. Di mo ilunod ti padam a tao Di mo nga minamo ti marikrik nak ikakat. Agbiro ka kititi kasukat na tap na makatrabaho ka mo tayo. Awan pa'y nga rod na biro ka. Anya kakidi mo tan predo. Oh, makitam na ita. Awanan ti mayat ang mga awir iti anak ta. Ilunod munto mat ti padam a tao. Kasaritam ni Adeline. Apay ka day. Wala, tanalabas mo tan ti panangidadanas na iti putot mo. Anya. Dayta ti ipupos na iti Facebook. Saan lang nga dayta? Istoryaan na pa'y kadagiti kalugaran tayaw. Asa daw kan rupat kwarta kanu ti anak mo anagabrawn. Lay, saan arupat kwarta ni Sheena kabagays? Awan sa pa'y mat na birukan na ang mga awir iti anak na. Iso anisin na ti pagpupudutan na. Unayin na dya tao. Saan mo't na makamove on? No amok lang akas ta ti aramiden na. Diyak ko man pinalubusan ti putot kong agtrabaho ka dakwada. Nuray siyak nga ron. Diyak mo't ngamin ipagaraw akas jay ti aramiden ni Adeline. Hello, Sheena anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kan dita? Kasi ti apaw, nasaya at akmay. Kumusta ti trabahom ni ta abroad? Nasingpot ti among ko dito'y, Tatang. Mayat pa'y ti sweldo. Nasaya at nga ron no kasta anak ko. Makaurnong kamot laangay. Wen, Tatang. No makaurnungak, gumatangak to iti dagatayaw. Ha? Ay, uwan Aywan gayam.
Awan pa'y nabirukan da adilin ayaya? Awan pa'y anak kao. Isumo lagayam ang aging gaitakat siyak ti pagpupudutan na. Ay wain, sika tisang kaistoryana di taoy. Talagang awan mabirukan da. Takas dyan nga rudan ti sweldaw, mangiruruman pa'y ti amaw. Naimbaglangan tanasabat ka adilain. Apay ka din, anya ti masapul yo, tata. Mabalin ka day, asar ding amon ti anak kao. Ha? Isar ding maun, timang padpadakas ka ni Sina ako nak. Di kay maawatan, tata. Amok nga aging gaita, nasakit pala tinakam mau, tapinili ni Sina ti agabroad. Saan kumabot akas ta ti aramidam agmubun kan. Ay, nawaw. Di mo idadanos ti anak kao. Tano adamanan manggagaw, ay talaga asyak ti makalaban mau. Makapaasar mo't da di ala kay Waldo. Apay ni Tata Waldo? Siyak ti makalaban mo kuna nakiding kanya. O, reta, naumadakan kan. Asino ti butbut nga dagi tatat tao? Di ka mabuteng amay darom? Ha? Agmubon kang aminan. Sarda nga mo ni Sina. Saan ko masikat timang lapod no daman napintas nga oportunidad adumtang kadakwada? Na, isuda pa ilaang ti kampiam? Nagbalin lang nga practical jay tao. Isu asaan ko mangagsakit tinakam mo no mas pinili na ti agabroad. Siyempre, kaya't damat mapasaya ti biyagda. Amumag ti kasasada. Agulimag kan. Agbalbaliw kan bakit. Narigat ti may darum. Ang mga nusikapay ti multaan da. Amam ni Casey ijalaon. May samot na jay asumanao. O, anya nga ita. Indarum dalakat nga raw. Nukas na. Pudno a pinagmultada. Wen, isuasi ka, agnagam kan. Indilit mo amin na post mo. Kan di mo iruruman ti pada matao. Di mo orayan amay darum ka. Tanarigat agmulta ko naktumag. Ay, nawaw! Kas amo, itid mo ti umno kan maiparbang asweldo. No adaman dumtang anapintas nga oportunidad para kadakwada, di mo idalapdan. Iti kasta kat mapasaya at damat ti biyagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.